أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بدي شرف لا فلبومي أو بلجلين فوق والمنو أمنو بي كابكا فلج دمنا نكون فوق سيدنا فانتا أنيناني أنك فولي أنك والمنو مكتا بلجلين كان الله تعالى في أفلام مولود بامنا كان الله تعالى في مولودين ala ka ɲuman tɛmɛ an mago bɛ daraja min na la an mago bɛ duwawu jaabi min na la Alahu taala k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛ n badenw ni an ye Burukina an bɛ yan maa jumɛn sababu la o de ye an karamɔgɔ an'an ka Alhaji Abdul Aziz Sore Abdul Aziz Sore san o san a bɛ mawuludu kɛnɛ sigi a bangeyɔrɔ la n'o de y'a ka dugu ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ko Yoroko san o san a bɛ nin kɛnɛba in sigi n'o de ye nin mawuluduba in Burukina cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen bɛ na délégation mi bɔ fantan ani naani ka Burukina sɛgɛrɛ badenw an filɛ nin ye o kɛnɛ kan nin wajuluba min na kɛ nin kɛnɛ kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka lamɛnni kɛ min bɛna bɔ nin kɛnɛ kan badenw ne n'o kɛ soma sama ye k'o lase n balima maliyɛnw ma an bɛ foli bila an karamɔgɔ a n'an ka sirifikɛ ma a Seyidi Sherif Usmani Manani Hayidara nin kɛnɛ kan ka d'a kan n'i ko mawuludu a bɛ hakili jigin nin karamɔgɔba in na nin karamɔgɔba min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ don Alahu taala ka diinɛ dafɛ an bɛ a Seyidi Sherif Usmani Manani Hayidara an b'a fo an bɛ Abdul Aziz Sore min ka kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ kɛnɛ min nafila kan nin an kana wuli ka bɔ nin kan fiyewu fo an mago bɛ duwawu jaabi min na an k'o sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an mago bɛ wasa min na an k'o sɔrɔ nin kɛnɛ in kan badenw min bɛna tɛmɛ kɛnɛ in kan inshallah ne ni aw an bɛɛ lajɛlen min'o ye sisan Ala k'an bɛɛ sɔn nin inshallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jebi manani ne, wallahi jebi maunege nege. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahi na kera boli nindigi nyana, boli dunya undaye, boli dunda undaye, Qur'ana undaye jawara. Uga boli binu nani ne. Wala uga boli binu malasa la ilaha illallah la ilaha illallah. Wala ina kera komoso tigi nyana ko komoso ya undaye komoso ta undaye Misri de ya undaye mbafo uga komoso nuna ninde wala uga komoso nu malasa la ilaha illallah la ilaha illallah. يا فلان الله في مرأة أين ترمي الأذى ترمي من علم بالمصطفى يا مرأة مرأة في مرأة في مرأة من علم بالمصطفى يا مرأة المصطفى سيدي بالله مرحبا في مرحبا في مرحبا مرحبا بالمصطفى يا الله في مرحبا mbayira awla bi ambe kalo min golo ni nyina dolo min fale na nyina mawludula aw ba dolo don ay wayne jawara ala kira bangira samina na sallallahu alaihi wasallam na maga dolo min fale na o sa o dolo kire ne bora nyina Allahu akbar takbir jawara ay nyiningali ke na aka doni baw munum ba kalama aw ka olu nyininga o de koso bi na cɛ wo cɛ muso wo muso ni ye ala wele su in na mago fɛn fɛn na ala bɛ sɔn k'o mago dilan wallahi cha ala kira sallallahu alaihi wasallam nɔrɔ bɔra hashimina a nana abdul mutalib la nɔrɔ bɔra abdul mutalib a nana abdulahi la o abdulahi
o ye alakira wolofa ye sallallahu alayhi wa sallam an ba Aminatu kɔnɔ selen kalo 6 Abdulahi fatura nɔrɔ bɔra Abdulahi la a nana an ba Aminata la an ba Aminatu ko kabini ale ye alakira kɔnɔ sɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam fo ka taa kalo 9 dafa ale ma sɛgɛn ye a ma tɔɔrɔ ye a ma ɲani ye i b'a dɔn nin na ko alakira bɔra bɔrɔ ɲuman na alakira bɛ waso n'ale yɛrɛ ye sallallahu alayhi wa sallam kira b'a fɔ ana min nikahin wa lestu min sifahin ne alakira bɔra furu de la ne bɔra mɔgɔ mɔgɔ la a bɛɛ ye furu kɛ nka ne ma bɔ tulonkɛla la ne ma bɔ jɛnɛyakɛla la o de la n baden alisilamɛw ni maa o maa ba y'i kɛ halala ye barika da Ala ye ni maa o maa fa y'i kɛ halala ye barika da Ala ye halaya ka gɛlɛn Ala ko alakira ma sallallahu alayhi wa sallama a ko wa anta hillun bi hazal balad a ko Muhammad e ka halalaya n b'a f'i ye magan kɔnɔ e ye halala 100% de ye n magan kɔnɔ Sheikh number Sheikh Abdul Aziz Agib Sore Kekasa Data Meti Zaman Fala la ilaha illallah Subhanallah La ilaha illallah 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ذريته والأصحاب الكرام اللهم صل على مصباحنا محمد وآله وصحبه أبرار الكرام أزواجه المحصنة جيرانه وسلم تسليما كثيرا التكبير بسم الإله ربنا
نحمده ونشكره وصلاته مع السلام على الرسول الكريم وبعدها فهذه تحية منا إلى حضراتكم أيها السادة الكرام الملوك والعلماء الفخام الرئيس والوزراء الإزام في جمهورية مالي في باماكو تمبوتو شيكو غوث مايورو حياكم الله برحمتي وبركاته بعد أزكى السلام التكبير. Président de l'association que je suis, de l'association Cheikh Abdul Aziz Soré, qu'on a bien nommé prophète, association des adeptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une association qui a connu le jour il y a de cela 3 ans, et le siège se trouve à Bobo Dioulasso, et le père fondateur est lui-même Cheikh Abdul Aziz Soré, et moi j'assure la présidence. Alors j'invite tous ceux-là qui sont pour notre œuvre de se joindre à nous pour qu'il y ait plus de force à cette association, que chacun de nous sait qu'en toute association il y a des difficultés que nous pouvons relever ensemble, femmes et hommes, sans distinction. Alors, l'œuvre que vous voyez est la conjugaison des efforts des uns et des autres, des femmes et des hommes. Mais après tout cela, il y a toujours des manques. Le monde que vous voyez n'est pas à sa première ici à Komi Yargo. Il y a plus de 10 ans de cela que ce monde se réunit ici autour de notre guide spirituel pour célébrer le Mouloud. Et ce nombre ne fait que qu'accroître chaque année. Ce qui même fait qu'il y a un problème toujours qui se pose, puisque l'association est très jeune, elle est fragile, et elle demande le soutien de chacun de vous. Et nous sommes sûrs que avec l'appui conjugué de chacun de vous, l'association peut connaître encore plus de perfection que cela. Je ne pourrais pas terminer mes propos sans d'abord réitérer ma gratitude à la délégation ici présente, venue du Mali, de la Côte d'Ivoire et à travers le monde entier. Sans oublier la population de Komi Yargo, surtout sa jeunesse, qui s'est joint à nous dès les premiers jours pour que cette activité connaisse une amélioration. Alors donc, pour terminer, je vais souhaiter à Dieu longue vie à notre Cheikh Abdul Aziz Soré. Bon vent. Vive Cheikh Abdul Aziz Soré. Vive l'association des prophètes des adeptes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous laisse en compagnie de ce cheikh et suite à cela, nous vous souhaitons bon retour les uns et les autres dans vos villes et villages respectifs. Bonne nuit à tous. Merci. Et je quitte le parloir ayant aussi un petit message qui est venu de la famille Forgeron, Bamougo, Kindo, Zono, qui me charge avec une commission que j'ai bien laissée dans les sacs et que je vais l'apporter prochainement. Et le message c'est quoi? C'est demander à ce que le cheikh puisse changer de nom. Nous le supplions de prendre le nom Bamougo ou Zono, parce que la valeur dépasse Soré. Est-ce que cela peut être une réalité, cheikh? Bon, nous allons le laisser réfléchir jusqu'à demain matin. Je vous remercie, le public. Mon vieux,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wonre yelam ti ha luga yeten gomam. La ha kirbarin na yin. Gwama hangom kama fa ya hammi bu gwam la han tebe gwam. La waga ni ngep sayt nimbe bi kan ci zakante fo zin fo yeto baya lal. Anda kare man pari ke de ngom de kay te monsieur Bari la me ti bam yi kan ci Mali apayi bi yembri ton menaga zikanga la ton han togonya buninga hamman Mali ne yam bibi ton bibi bam biga ara sigade nam ti yi woto la ayo et ketam po da wenam barak wenam dabla woto wen kun la woto la yon kanga royetin singa para robla na paro mbanyumhe bala gwama fa ngom kawa mamhana lelebe ti sew ka yika ta yika mamha wa yelim denda mtedam tini banan ko mambu bala moy men dawayi tabnyo kom tato salawri peso la katar sinde meto sing nu ya wugus go wa nem so widigo fon nu ya sa ti takanti so ti katar yikan tin so tiya ke to wane peto nan tare kan digala la yawle ren runna yunga handa mikina meti ya gwama taban padne bangara gwam wala mise bari hi le kama mami mi nam hyokude la ton nan pu hoina baraka yati Burkina Faso ka saya neton erimdamba pista la rimdamba yo mbe wonam nenga la zakana paka kudupok biga bango ba manan bi zorin dunda la pista la yo sambe arkio mame bangeta motta bisinde suka ya sinmiga ren abari sawa gom sori yelka ti saba me gomde zone la kinde yelka bugu fare lam tie be boko anye yenta la ha ti ga tengari yesse ada bo ko la yati bantirim da pista la yoba sambe wonam nengoa ina yam sinimi se yele ti ba mo wade din ti ton se ko ajib sori yele ti yar sa wani din ti rinda manaji na ba kunnum yemri arjumu wari ga samdo yum ko be sobla yum pi sobla yuma wayanda yuma me yum ko be sobe la yum pi sobla yuma way la na ba kunnum yemri yi wari ga samdo ya hanyera be na wata dondolum yar sa bipugla labam ha nam pam kom to be ya yara on wadi din la ret yum ko be sobla yum pi sobla yuma way na ba kunnum yemri kenga dimu ren nanta la woto ti wata naba arulu ti bammen gol muemme yar sa limama masa ta wata bana ta ba ndik ton ndigale katab mando to bonti mihir rimen nuga mora yarga nuga ton ninga handi kan digalga man mihira naba kom de wan kenga to zab yeterenti terawa wa ko la ra king ziga to yam santa be go miktem titera garo gul ta beta bidjan Niger pa gul ta bidjan wa ko to ari na ba ko do yi tawadi la wan kan pugo masa wa mike meti ne ba yibe nugo handik tonga ndigle to me mihira ab to ga me an wa mihira la yai bang ti kata pile patonwe dynamite patonwe bumba yimre ya saka ko men tosi hatti mihira wata bindim wa ka yum pinu mim ti mihira danya hame ti tera ban ko ngon kiedem mbaha wuni ge meti yar se nuga nerim damba nugo hanna ta ban digel ge kala wonnam dowa bum patwen yike ren ton hom be kawme
winigam ta ajib sur samba ayaba yaka abliban ga ten kanga ren yam hanya zamarunda zin ya woto bi bang ti ya wa bari hila nana yi ga woto te wen polo men dik den lobati kenga de to den tete hen tarbiya ba min tikka laribo mba woto lam da wari gwama te gongo am hande mikro sa ba nem le ko kurab tete tengo bam tete assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akele kolo chi kolo ye bukin na kolo chi kolo do akera bache mono honye akera kile yele ye bitama nengalo yele na awu kategere do ma nega kuma nyonye baliga mori keme ya to masala ye ko ishore la ya mande masala ye kaba tenga shegi shore la kaba mande masala ye yere jira tenga shegi shore la kala dina sing tumda yum fa ito hada yamka tonde maulud jingi jou pamande yo pamande palikit paranjo wa rampa nyud kay senya wagre senya bumka tubin le polin de ko woni nyen sanfu reninga wonna diabna mnyinga wonna من صمسين ولا أحمد البصير وند تنتج ما كتف النبي يا متى تنون تن بتر بانغي لو وند فتر بانغ وند ما من زمان إذ كلفة من فو وند متى دم فو وند نام بسام دكلفة ton pohan bumba ton koro dum bumba id mensa ya bumwo bumla ton waninka wende ton leka ahmad al basir min foya nedo ho wandi bumka wende bons fame man nabiya min nga wena halaka sawa amin yali ya mere ammi wo pare ammi wenna amri ya gamasa ni ne jime wa le patron de nyawa ami o panom nyambala sawu jingi la shaytan jingi la wa le sombe la wennam yelhin to origini nga nabiyama yelhin to origini nga bum pasombe sambe wa le pasombe dikne bum kay mo hoda wende nedo wonede ho wandi k bum kata passo walla nedo wonede ho wan yoka ahan yod ne bum ninga wena komshinda amin amin yako mo sayte po wum gomdi la wennam wum do gomdi ni nafsin sagla pami la wankati ninga sey winiga wende to wennam ninga dasar da ninga ni narata mana me la pamandi lenga ma mauludun ka ju pamandi man bayta framande la man taf sada bindu Allahu akbar ri mauluda ka bi pela yim biga yimrin kenda alika wakire nunda samsa pour jabrin daton ko ta ma wali kan walugu Allahu akbar fattondo we wende man nabiyama yinga wennam non nabiyama reninga wa pore ne ning hindat ba man la wende ase man mbons fame song tare yizama pour wali la fininga nyante ne banya Allahu akbar wala diabnam albark wana le do amin yam paratin de do ga wotma yam magada likilla wana le do amin woton sam kay reynga nan la man singa tumde idnan la mataban karam alhamdulillah runda yunga panyam ye yembe kakoy
jinnam ba me be ka man maulud yam hinne ne him pane na fangi ya do yu yam hin yizinya do ninga wana no god shunga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أم بدي سلامون أن سنزلي كفن ستيك تغبر كماني nan kele ko kaddamina Allah ta'ala fa kan tanga ka bo shaytane toroma ambi salli ahmad al-basirika ambi salli tihamiyika ambi salli zamzamiyika ambi salli nasr al-haqq bil haqiqa wote men ko ambi salama jamawfu minu boram mali Côte d'Ivoire France, Amérique, Burkina, Ouagadougou, Ganjurugu. Burkina nan no fe dugu bele jele jama kelengelembiya. Annana munna. Kira kanu. Nambo wile ko mauludun nabawi. Tele chaman biya. Kabini Mali tele ani Burkina tele. Hal nan mu tokokta kelengele na fora ko tele o ya yiri sumi ambin na baw bele jele fo minu bora yoro jan yoro suru amba fawi aw nana herala ala ka segi herala amin amin mun kama an farla ka julakan doni fawi sabu yan yoro kaw woluti foy meni moshikante nga ankara mo Cheikh ne Jawara yimi fowe we jula kam melaw ani bamana kan melaw ay wolu wasa mba abe wajili yanga ngo foko barkada nimma yaka dugu bla kilo chama kani segere nimburushi kono en kono kanu kama ala kira kanu kama ikango barkada amba nyina ala fe wasabi ala bulu ala kana wasa amin amin ala kana udem amin amba nga karam ko bafo me Cheikh ne Jawaray ale re jamati badu nga ayaka jama intoyi mun koso kanu koso kana farankan ka dine korota ya ala kana sara amin amin ma bacca man bi kene kanya minu bi se ka kuma fo ka ta dugu ge nga ubey kuma intoyi an bolo woye boye doyi an ba yina ala fe here chama be ala bolo ala ka sura amin 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 yan dugu indo ye kumna yargo yi ammo ka da yorodo do bi mineya aw yere nyabi jamawna kabini Côte d'Ivoire président ani Mali président ananka jamiyati ahiba rasul yere président international adama zono aw nyabi minewo minenaya a chama ya litabi kafara atirika mi zakari olu de mobilu di kaminen nunta ala koso ko bina mauludu nyalmaya tari o na ardina soro ala kanu sara amin amin wala mbade slemo aw ka do kambe mauludu kenaka tum nabiya niya ya mikro sama sama ka di mo dama dama numa mo bawdo burkina ya no lu yo ka
mauludu betoy fone ka mauludu abe wajibi yanka nko boy dakurinya kelengele o ka doni fo sino ne ka lada tinni made islamo be shina yine mashi aw nene ambe mauludu nabawi ba rasul tinabiyam no ngodo ba Allah dikki bi ñola ne ba arjeka tonne hum mpata bla tanta 1 million exact mosa la amma wankati ninga ilay motar yassa mbang tumda hasso parce que nina fama chem pour cheka fo mo waya kan ke cheka mandora pas cheka doy ay chaque jour wa likin gasam nyen koy fam ya shore nyin koy awanje sameringa cheka yel tarabi simalibi wallahi ahwa paya waga nebela ya shuri ya ragala bomba ya nenjem shanye alsama wallah ahwa wambang aba wambang amati wallahi mam fawd kangara ya wende lamba da wonnam tentum lamba alsama sallallahu alaihi wasallam shuri je ko finu gote finya yamwe Allahu akbar Allahu akbar l'islam sheikha han takweniya yam yam hiyerala payito fiyerinya ya waya bilfu ya kwabo kwa piga lam hantiriga la paniye mame hantiranya sheka hangwe jininya la mimbaska an lowan cingante paraweta wallahi nan tubde kataka la leban cingas asa mahangai nunawa intiman ziyara tiyeme zamawa hampi pusuka mwenam nabiyam be man din labnan mana qabnan yo qabnu alkiyom dare lahu akbar rogo mashiyo ka hanto kada wallahi nar kon bangta wennam na kon ne makanga bamako ta vivi kanga na yikin ba ada la nan parweta tulumsha ne gonsa la fa la yuko benna na yilan pam adam bishan tubi to kin islong din po ka shiyo kon gwewa wa kam telu ni atiru wala kabazi yamba ya kai ka liulin kai ya gadu we vi wallahi ka we ba to ye fo san shi we ba na bang to ya liula wa kam tibin ya fuhu wala kamisku fo hanni par fe fa shi kamisku fo le na le ko da bombindu bangeti ti sheikha wallahi ka nyora ko shi ndatun wulita ya yab halali ya sam halali ya wonnem nabiyam dina po halali hasso la shoka bili fila woto ne wonnam san sakta sam man dara no tiyam fare amin sarsa yila no mam je samte kawa no ya yak salma yini ngam sarsa wa no shi valora fa ya ka shet na tambe mobile po ye tab jesa mam pili pare dan dirale wonnam waliwa wonnam ni songa na yilan te mam san wo wille ne biyam lam wo ga tamanam dara no bi wodo bod ninga hantua nan li bokon fa bi shio ka do yi kam tam gang boka atsa kani kana na wona de ka di amin shukran vraiment anonga rogum yoto sempane runde ne be wa yalla sine mobility arawa ka gana tawa bombanen gana Allahu akbar la shenda pa wa nkame no mpakisha shekin dai yoto la rayita shek funku Allahu akbar bangara katekwa yoto bamba miwaye bang yinga yoto lamshe nyoka ashorun dan lishi bang shabule no ishak shor na bang Allahu akbar lamna basba kom yam dogoda yoto yela mona abtaza azalama yoto wena songo de fatiha amin amin wena mani sutre amin reninga banani nga doga ya nyam modake nebni shimbe association pour parce que ten kirim sakafa association ne développement la amma yamse najiriga association ri le modo nya président parce que président wa nyela tawr soba nyela soufere la yamse pas communiquer di nyenda yam pato mana tum dai ay rille nyam modaga ti ne président nya taba re mossa yiba yit sababo mana tum dam la amma yibi se papa taba runda wonnam yelem te songo
dina ed nyoro ne arzeka fotar arzeka la fiyata filata shonga dina ne ba hambe yin pa ta bi to no ngana biyama kebe ni fo hontar pantoni nga pa to mana on patar pantoni la fontar pantoni nga likbe ni kies be ya ti shong wennam dina ringa da hijika wa sai likat na ne taba kane ko koy wallahi yam hen ne tirbina men rikin wa kaye ya ligde sen to so manda yel soloma lahu akbar ma men ambol bomba ashibalo nambe kane bonde BFN journaliste Haruna Beka ma men ambol pour que bon on cherche toucher au poya ay chaque jour le blé million namde lahu akbar la yam ne président on est pour ndemba bobolemba on organise nya pour que na mane on tane ma président ratenta million pile zaka pa utula yele ma bumbo bum shewa yenere jer shewa no ma fa gabad pa ko ngada pokoyi wallahi yot lille yambang ti dina de sena songa fa bod songa ne popele hasso nyawata ba sena mane fo mentar pantoni ngin ton songa songa yot pa yet se mpa songa pa na mana koy le songa na fo menga hasso le nga tier di nyenda ti wonnam she saka man gadam hasso tumna ba pegada la mene pour ndemba yindane il kenga men tukum baw groupe nam weji tumna ba ra pim kihdo ane zonamba tumna ba yamzo ishak shore fshen kenga weji bu kenga tumna zako amia sheikh zabo hasso wena pasa barke amin amin merna membeka rambo mera wan pusman kalsake commissaire yela yam mitie nen tiriga ani tenga komba nin kemba nel wala de hinyak wakibelen ki tonte song mauluda wona yawi fa yele song amin 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 biga yemul membe zakapuga yum fa kabane agura pa wishko yum fa amanda panton mauluda la runda tede meri kengane ne bu katek makka mauluda fo shen song de ba fi kifre dilla wonnam ba sa finere allahu akbar kifre men shen no ga shule ni nabiyama roma wonnam men ba hada finere hasso wallah aba hada fa ne islam do shankof shay islam do wala ko nabiyama yelle nabiyama roma albarke fo shen kensi wakiro wakir nabiyama roma puka shiki kabe of nyata nyo dunika nyata nyo alkiyama hasso reyinga nemni shin shongo biga be pour kisa nafo lebe kish mu nyak nugo bu mun kish yeme be pour nuna zaman naba ningi ya dode adumbiya ne samba yum fatiga jille abeka wallahi abebe ko darem le nyaga mam nuna otonyi iri safiyam kashetu jean nugo tinne be wallahi anyaga mam ne ba hanya mam yilaye mam ti goudron nor kanga fandi kin kanga ti hectare to akisa mam wendi to bale wallahi it fasi ngam koy net shen waye woto wo mbang ne tay ne mbere wo de sanko zaka san le ba ligidi moden ninga ya fa hectare kataka nuna pour goudron nor yeti mama so fa ta jilli linga ton patar ba fa yedi nyamba ti ninga doga jacob bari shiri mo ga ninga do la lebe ninga sidna do hasso abubakar jida sidna mpanyim de yelde nye mamali nye Sheikh Abdul Aziz fon gom shida no mama lam datame tif koyga min yitim radio lam yaliya mam nye goma mam pa wele hedi koy bara jew so mam pa nyam gomdem wallahi na goma koy ayeti nyeme vuy ma pour nya parat ba fa shem pa shit soba hasso ne de yur shay shidna ba shidna ba shidi soba de aparat jiri ay ti jore ta amoto bum nyam hen kele gal savane pour moi wa kibele mam pa yawri amana fa wenna min allahu akbar allahu akbar la rameta bi yetu wena pasa barako amin amin ba fi yam pa mana fi yam pa shukina do ya pashi ya wena pasa barako amin amin na pasa barako journaliste nam wishigam beka
o fa yikame yamam nongol ma yinga wendi wennam tentum yinga Auto. wana man mauluda Asso. moyembe tele mbeka No. haydara tele o beka No. shirif la beka Auto. BFM beka No. Énergie TV beka Auto. bomba fa yi Mali Auto. parce que télé national M7 me beka Auto. o fa tega yi Mali na waka waman mauluda la tonne pede bam pawai No. wallahi yesi zamakanga ya No. yam nyata la Burkina Jibogo Kabe. Wallahi kenga kabe. maulud jigiti wakada o pas coup de tête fum po jugo yeyani la Allah. yam fanyate Auto. la ka wakada diktir gesewa Rikwe. Ebe gese mo. Auto. ba wakada waka nora tinga panene be nini Ay. Allah. ri ne den dikne de motere ka jo men kenge tenga to le be jiligu wam pas ndigal wakit tuhuri motere jugula lo gon joy No. ne be ligi dim men ket zaka po wawga Kateka. runda laji salafa gurshi hube yamman bi Ni telephone number. laji salafa nyabakte ne ba bangte hube yambe hadam be tribune jugu Auto. hube be ni a telephone na yelam tiyen ni min basa mi hirin kawa Auto. la yel mam adiye pakr tiyen piche la yen hambuda lam yeti laji salafa No. fo pour sheka la paki shek shi la yetum yasbam kis fashida parce que shori yar sa yak No. lam yeti wallahi ala bil fubnan kis faf telephone Auto. laji ndatam tuhmanu kashetti mora parat fu yakabi Auto. nyabakte ne ba wumwe Wallahi. wa kolo kasha aha mparat fu yakabi Ay. yawa ya mo kenga be gurshi ne ben tonga ne ko betala zakka mobile nasa yanya mobile e bonda shele na man pawa No. yibiri flam man communiquer ta wala ga shele namba Auto. lam yeli mode oftar taktub la yawa fa taktub yeli No. ya adi shele namba la wotu No. yawa ya gurshi mode Auto. yawa ya gurshi mode akomba yibi ya police namba patala koy Auto. aha reninga No. inshallah alhamdulillah inshallah wannan rere inshallah wannan rere reninga laji pa ne de ton wa man jiri No. wa gatem sadam yetiti yela she wa menam do te she kamen ne ben no do wa yetiti o binyame Oh. jong she yatane fu gon ya pu yagaba Wallahi. Bane fui. la wallahi wannan she ngolo di nyor fa zamana na manaka me Harso. Wallahi. ana manaka me Nakiti mana koi. shempane No. zaman jeng tele No. national la hawa kawa No. la bonde nam pawai Auto. Abonda pisina pa koi. No. zamana komba timoy mi sandan to nkandi yete tibishe wuhti mam zama o yitte ne ba banga tine ba burkina ne ba fana zo en pogoma No. la wena song shida Amin. ya rabbi wena song shida Amin. 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 la yamne min shimbe kam mana yam kashet alkiyama No. mam ya zamana biga Auto. myabi ya zamana biga Auto. mihira ya hata yum kobosta No. ye mam yaba ibrahim mihiri No. mnyaba abdulay yayindo nyeme gayeme No. yema na vui mafa ya doblari ta yelem tin wonnam yetu yolo ne bati wonnam yelem tin ne bari yo kala ki somawa talsati alkiyam bo wonnam shukubu obkiwa Allahu akbar. aga ka No. lamam she shamninga malikar katex la hawa kawa Auto. ko de vare bu wayam Harso. Ghana be ka Niger be ka halwa to kontana satemse No. nanam smodel la fa be ka Auto. Kate koi. perbe yete pagomdi No. sempane zamana tonna berlem be zama ko ka yelem ta mparati to chien bo ma parce que ne be meleme Auto si. wa fa tega jilli wayaka No. Kate koi. mauludu ma anda zamana puka Auto. la pa yara mauludu Ay. Bane gomi. Wallahi. To kabi. to senkenge No. tibi son shekna mbati bomba mauluda la breda la mauluda tibi pawati Komi wa. te parce que obshe wusti mam zama wali ken film yi tele wa tibi ba hambe kangara puko fana nyaaya ma tibi she nya zama wa ne ba fana zo puko ma Allahu akbar. ya she ma na tinana msapana puko bomba yashi la wena song shi Amin. Amin. Sina bahade. am zamana No. mpani ngade binori
ned sen ning f zaman noora yel sen wa رينا من يا دوسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم فتيري أم لا تسمع سمعي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين لقد لا بتكلوتو تزمشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين موسى آيات تسمين لموسى بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين وعلى آله وسلم آمين اللهم إنا نسألك زيادة آمين في دين وبركة آمين في الأمور ورشد آمين وتوبة قبل الموت آمين ودرجة عند الموت آمين ورحمة عند الموت آمين ومغفرة بعد الموت آمين ونجاة عند الحساب آمين اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين آمين وفي الآخرة مرحومين آمين ولنعمتك الشاكرين آمين وبطاعتك آملين آمين ومن معصيتك الخاربين آمين ومن الخلال مرزوقين آمين ومن الحرام مأسومين آمين ومن الفتنة سالمين آمين وعند الموت مرحومين آمين وعند الموت مرحومين آمين وعند الموت مرحومين آمين وعند الموت مرحومين آمين ومن البلاء محفوظين آمين وعند الشدائد محجوبين آمين وفي القبر ثابتين آمين وفي القبر ثابتين آمين وفي الحشر آمنين آمين وعند الميزان راجحين آمين وفي الخوض الواردين آمين وعلى صراط المتجاوزين آمين وإلى الجنة سابقين آمين وبننظر إلا وجهك الكريم آمين متمتعين آمين وفي الإليين شاكرين مع النبيين آمين والصديقين والشهداء آمين والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين يا الله 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 يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله 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 يا صمد يا الله يا صمد يا الله يا منان يا الله يا منان يا الله يا منان يا الله يا منان يا الله 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 يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا منان يا الله يا منان يا الله يا منان يا الله يا منان يا الله 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 يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله 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 يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله 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 يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله 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 يا لطيف يا الله يا لطيف وكلمة الله هي العليا كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا كلمة الله هي العليا صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله متى كرم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين بدي إديم به مالك يوم الدين إبنا يلم دبي لقد بابي منا ما أنا لقد ما نتوكا مالك يوم الدين منا نشيك لما تاكش يام دم بهجي ما يبني ونام كلمة تجارة بويفا أها يا يلم بابي ندو ندهم دكا يلم ما نقام شيء بشوكي ندا يود ما يلي بمان غدا كاي وارد ما يلي بمان غدا كاي شيء باي فاتوغم غوم دم تملك نمبا أجبريل من شيء من في بدنا بمصر من لنا بيام الله خرما لين قدنا كرم الحمد إذ شين كرم الحمد سبو ذكر مان بقوله كن كرم يكرو وشيء مان دبويا مشوكدي تدو وبري لا دبون سورين كن روندا مولودا يانو نيمان نيهم بيبقوا ما أمن وين نامي يام هنياتم بابا مكراشي ونقوما والله يام ستار مامي مامي بميتم نانتوغو وغوما ارياني لا غوم موتير فشين يكي شين بغوم شابا شيندي رينغ نان لا مامي نكرم الحمد رمان باشام بيكا بوشان جيلي بيكا تومنا بيكا لا ريني مامي ريمباي الحاجي سليمان غونغري يا مام ديم كوي مبوكو بيلي سام la nyaw pour mam ta pa kish mama bi ti boy na ti mam yitte bomba baba e go ngodem tarbi koy sem bane tengani ne bebelem ba tarbi ni ne yuru ni ne yamba tengawa ye tenga bi yo la mam demba ya rim song ringa ni ya do ne do ne de ya association combat zone yuri nga ni ñep fa doora daremba hundi remba ten shawawgam kere kembiyo bo hokare lagmu wawgame
she to na so de watte gandara me la wende hem fu yamba nya sheka nyamba linga inani nga dose la bang te gana julukure na ya hatta han watte la gana julukuri ishe wani kinamba la koma yamon wanna wani bumbo wannan ningi da la barka wannan nabiyama al barka ne de yemul wan kishmam ligidi kalsaka shaga mam kalsaka rim pame so ba sembe ka ba yaw man ka shetto ayele metinye yi gana julukuri kane ko buya tamaro nta mikine de ham pakem tinye nyaki tamaro buya ko mpatel so mai ta nyaki bondo tamaro petaga buya ko man kishi bondo bada yen kisha wala baga shigi te bol nya tinye tip songo le ob kishi yenda no rawo buya wana tinye likligida na shaga mam kishi mam parce que mam chababo le yinga gana koma sen shaga teng shabam pakem fo fanga abaloya le yinga gana koma tipe da yamba le yinga nan la mataba dal bon sorinke a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام التكبير ثم تكبير الحمد لله رب العالمين بدن أني من سرقة جرا أولا ودني dugula dugu min ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn n'o de ye burukina ni dugu bɛ a kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ko mina yaruko n'o de an karamɔgɔ ani an ka alhaji a sheikh abdul aziz sore a mɔkɛw dayɔrɔ san o san a bɛ nin kɛnɛ in sigi ni duguba in na ka kira bangeni nisɔndiya kɛnɛ sigi badenw an ye min sɔrɔ nin kɛnɛ in ka jira aw la o de ye nin ye an b'a fɔ alahu taala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin